Celal Siyabend herî zêde ji şevên reş û saetên destê sibehê hez dikir. Şev û destên sibehê yê wî bûn. Ew mirê şevan, şahê şefeqan bû. Mîna tîrekî baz xwe ji jor de berra jêr dida û herî zêde di wan çaxan de heta ku dilê wî dixwest xerabî dikir û hêrsa dilê xwe vederşiya. Her şev dibû kabûs û diket ser dilê silîviya. Hevalekî Siyabend ku di zarokatiya xwe de bi hev re dixandin hebû. Navbera wî û Siyabend gelekî xweş bû. Wî hevalê Siyabend li gundê Silîvê ji xwe re keçikek xwestibû. Ne bi dilekî bi hev dilan dil ketibû keçikê. Bi qelenkê pir zêde bi malbata keçikê re li hev kiribûn û malbata Ingilîstên dergistiyên xistibûn tiliyên wan. Ji daweta wan re 4-5 roj mabûn. Lawik bi mexseda delaliya xwe bibîne, pêdiviyê dawetê û alavên bikirin diçû û mala xizûrê xwe. Resîpiyekî xwe dabû taldeya dîwarekî lêk li kirinên Siyabend û ew çawa karibû wî zeft bikin difikirî. Dît ku wî xortê hevalê Siyabend silav da wî. Di ber wî re bihûrî û ber mala xezûrê xwe veçû. Wê gavê fikret ha tişê kalo. Di cih de bang li çend gundiyan kir û li odeya gund civiyan. Şewre xwe kirin yek. Bang li çend din jî kirin. Piştî ku wan jî îtîfaq kirêdan şandin pey zilamên gund yê din jî. Paşê şandin, du destbîreka Siyabend lawik hat derbasîyon dir bû silav da bi edeb xwe da quncikekî û xwe da benda gotinên wan. Kalo hilmek ji xarê xwe ya pêçayê kişand piştî ku çend caran li ser hev xuya got: Xorto, tu û Siyabend hûn destbirakên hev in. Destbirakê te tiştî nemayîn aniyê serê me, ma ne wisa dibe. Ma heyras çi bikim, ev di navbera we de ye. Rast e em zarok bûn wê gavê em bibûn destbirakê hev lê ji kengî ve me hevdû nedîtiye, te eleqeya me ji hev tune ye. Hûn gundî û merivên hev in, ez çi bikim? Kalo got: Binêre, ew ê xalê te ji te re çend gotinan bike. Bi navê Xwedê heger ku tu destmala Siyabend nexî wistê wî û tu wî neyînî teslîmî me nekî, dergistiya te li gundê me tune ye. Em ê wê li şivanekî ya jî li gavanekî xwe mar bikin, deh tu zanî. Çareya me nemaye. Hew tu dikarî nêzîkî wî bibî, wî bigirî û ji me re bînî. Wekî din ne zefta kesî ne jî dîwarê ne jî kes diwêre nêzîkî wî be û xwe bide ser wî. Çavên lawik çûn qotê serê wî, rengê wî sor bû. Devê wî li hev geriya û got: Ji bo xatirê Xwedê, ev çi gotin e? Ma çima hûn tiştekî wisa ku dervê adetan didin pêşiya min? Çi ji min re? Hûn yê hev in. Ma heger hûn nikaribin bi wî, ez bi tenê karim çi bikim? Ma edet maye qey kurê min. Ji destê destbirakê te em ketine emana Xwedê û ew ji ser pişta me venagere. Heta ku em xwe ji wî safî nekin, rehetî ji me re tune ye. Ne bi fena be wekî din bi ti awayekî nakeve destê me. Îcar vaye, meya xwe got, êdî tu ji xwe re zanî. Heger te şerdê me anî cî, em ê dergîstiya te bidin te, yan na ji xwe re li avek din bigere. Çavên lawik tije bûn. Kelogirî bû û got: Heyra hûn neheqiyê li min dikin. Tiştekî min û Siyabend bi hev re tune ye û ji hev nayê xwestin.
هون چما دخوازن از نیاریه پی بکم یادن که هگر کو هون بجه واری وی نزانه بن و نکاره بن خواه بگینن از چاوی بمینم و بگرم لهو پیوی دریج نکه من جتر جاره که گوت به ناو خواده دکم که تو سیابر نینی تسلیم منه کی تو واری گنده ما امیتا بکشن و یا گندی گشتک لفرن پیوا مه داوی اوه در رابه و جگون در که حتی که توی نینی لنگی تا نما بورکد لعوک نیریکو گندیان گشتک به هفره تفاق لگریدانه و کسی ده نعبره که چمان ده بمینه دلی وی کلیا نمازانی بو به اوی چه بکه لسر درگوستیا خواه دین ببو و به چه حالی خواسته بو قلن وی گهاند بو هف ایجار تام ده دریه دعوت ده او درد کت پیشیاوی رابو جگند که دستمال خواه جبریگا خواه درخست وک به باران حیثت ده بارند وک به پپوکین دمشیا جگند بدور کت سری وی دبر وی ده باوه کی پریشان ده نواله که را درباست بو سیابند جی لجوری وی نوال تاده که رونشته بو دید که وایا برا که وی درباست به بانگله کرو گوت جلال ده جه خود سارما و گریال جه که دنگ جه دهات نری دید که سیابند جوره خدایه سری پوزی زناره که او بانگله وی دکه سیابند دیسا بانگله کرو گوت برا کو که حلوره ورا بسته که جخور را بپا ایون من شخص بریا تکریه قی خوده تو جمن رش نشاند جلال نچار خوالوی گرد و بچی ناپلکی هات خواه گهان هنداوی گاوا براکی وی هات و سیابند بالا خواه دای که چاو لخوا سور کرنه روی وی خوین جه کشیه و زربویه لبر براکی خواه کت و بوی هرسه گود براکو چبو که تعدیل تکریه از دنیای صعبم و تبوی هاوی گریابی ماقی خوده روح من ستند یا کت و بساد گری محقق پر حقارت گران لتبویه و از سیابن بم گرک از حیفاته بوان دستین خواه هلینم دکاتو جمن را ببیجه بیچات یه سری براکی من جلال هسته خواه خوار کر روی خواه زفران لعردین رو گهنه ده تشتاکتونه یا سیابند لبر دست براکی خواه گریا و چقاس بسر ده چوشی وی در حقی قبل گندیان ده تش جوی را نگود سیابند حیرس بو گود خواده یان توی جمن را ببیجی یان جی ازیته و خواه بسر هفته بکجم که بیجه به چه سریت براکی من ده قومیه ماقی از مرمه از سیابند بم و خلق نهاقی لبراکی من بکن جلال دید که خلاصی جدست سیابند تنیا گود برای من روی من رشترش ما از چه بیجم گندیان لسر من تفاق گریدانه دبیجن حتی که تو سیابند نگری و جمره نینی ام درگستیه تا ناتن تا و گرک جاران دن لنگی تا بی وی نیگون تو بی وی وری امی تبکشن حالو مسئله من جفر حتی وره از جی کتم هره و دگریام دهرم مال سیابند قاستی فکری قادره که ده ناف پلین فکران ده
ما paşê serê xwe rakir li rûyê birakê xwe nêrî destê xwe da nav pişta wî û got: xwe li ber nexe. Min digot qey ew ê xelkê silîva hewkare bin meytê min bi dest bixin. Min nizanîbû ku ez ê bi saxî dêkevim destê wan. Rabû destmala xwe xist hûstê xwe serê wî da desta hevalê xwe û got: Derabe, destê min jî girê de û min bibe bila destê te û dergistiya te ji rûyê min ji hev qutine bin. Ê min hey dinya ji min re nebûye mal. Ha ez mirime, ha ez 100 sal şûn di vê ferqawê de ji min re tune ye. Qenê ew ê mirina min bi çêrê tiştekî were. Birakê wî Celal giriya û got: Siya ben rehma tu yê vê eziyetê bi min nekî. Bila ez û dergistiya xwe herdû ez jî em bi qurbanê te bin. Ez ê çawa bibim têxim destê wan. Avê li te venaxwin û ew ê te bikujin. Ma çawa ez ê mala xwe bişewitînim û vêya bi te re bikim. Di dinyayê de nabe tiştê nabe ji min nexwaze. Heger ku vêya nekî ez ê vî çîpa devê di serê te de lêxim bikim ku mêjiyê te bi piç û parî û guhê te rê derkeve. Dûre jî ez ê xwe bikujim. Xweş bûye ku tu li min nehesiliya. Qedera min îro wisa hat. Rabe, tişta ku Xwedê gotibe betal nabe. Siyabenda aqilê te li serê te ye. Ez ê ji te re dibêjim li hember te bikînin, ew ê te bikujin. Tu çawa vêya ji min dixwazî? Vê zilmê li min neke, qurbana te me. Min got: Rabe, tu zanî ez siyabendim, zêde ne biaqil im. Tu peyvek din jî bikî, ez ê him te him jî xwe bikujim û derabe em herin. Celal rahaşt serê destmalê, bi destmala xwe jî destê wî girêda û rabûn bi hev re ketin rê. Ji çiyê da ketin û hatin nav gund. Kî çav lê ket û kê bihîst ku siyabend hatiye girtin lê veheviyan. Mîna ku qantir bizê mirov di nav gund ketin û gotin: De werin, siyabend hatiye girtinê. Piştî ku Celal ew teslîmê gundiyan kir, tevlî hêsirên ku ji çavên wî diherikîn li paş xwe nezivirî û gund terikand. Dilê wî ranekir û tiştê ku ew ê biqewime binêre. Gundiyan seber xistin nav xwe û her yekî ji wan ji hêlekê ve êrişî bikirin. Ew ji halekî xistin halekî din. Rêsipiyê gund hatin ew ji nav destê gundiyan derxistin. Li hev civiyan şerûgirêdan rêsipiya gotin: Kamê bi çawayî wî bikujin. Peyv birin û anîn hinekan gotin: Em niha derbekê lêxin, ew ê derbekê bimire û ew ê dilê me lê rehet nebe. Devaye gundiyan heyfa xwe hinekî jê hilanîn lê ev wisa nabe. Divê bi êşek nedîtî ve hêdî bimire. Di dawiyê de li hev kirin ku di hundirê sergoya nava gunda kortekê bikorin û wî têxin wira. Sergokolan heta ku ber hûstê wî ew xistin kortalê. Sergo avêtin ber wî û diwisandin. Gotin: Heçiyê here were û ew ê tûkînê divê kes rehmê lê neke. Heta di vê halî de bimire, ew ê di vira de bimîne. Ji ber germbûna sergo, laşê wî yê birîndar dişewitî. Di sergo de heyfa xwe li tiştekî dianî û ji xwe re digot: Xwezî diketina gund de min ji Celal xwestibuwa çipa devê biavêje. Gava ku gundiyan êrişî min kir çipa devê
دستê min dabûya minê giştek bikuştana lê min bêaqilî kir û min çeka xwe ji xwe dûr xist. Destvala û destgirêdayî hatin zeftkirin. Di nav sergot de demekê ji ser hişê xwe çû lê zû bi ser hişê xwe ve hat. Çî diçû û dihat, tu dikirî peyên li serê wî lê dixistin. û çêf lê diqewitandin. Siyabend heta niha gelek zor û teedîtî tibû lê vê carê rewşa wî ji ya her car girantir bû. Di vê rewşê de lê bibû êvar. Wexta vegera malê bû, heçî kesên ku dixebitîn keriyên pez, naxur û xebatkar dihatin nav gund. Apê Siyabend jî vedigeriya malê. Gava ku hat û dît wê rewşê de çav lê Siyabend ket şaşma. Bêhem dilê wî keliya û tiştên ku anîbe serê wî ji bîr kir. Berî niha difikirî hê bê ew ê çawa xwe jê safî bike lê niha li ber diket. Siyabend nêrî ku apê wî bi tirs lê dinere û kela apê wî rabûye hêsirên dibarîne û bi dizîka hêsirên xwe bi pişta destê xwe paqij dike. Siyabend di dilê xwe de got: Xwedayo, nexwe gotina ku pêşiyan digot, xwîn nabe av, ji bo vê yekê hatiye gotin. Apê wî hinekî din jî nêzîkî lê kir û hat li ber wî li ser çongan xwe da erdê. Siyabend bi dengekî ku ji hêla kesekî din ve nayê bihîstin ji apê xwe re got: Apo girî feda nake, heger kezeba te ser min de dişewite, nîvê şevê bivire xwe hilgire û were. Hema du biviran li ber piyê min yê rastê xe, hema piyê min ê rastê derkeve bes e, ma bi girî dibe, girî bêfeda ye. Apê wî bi carekê re rabû, tu navçavên wî kir û vegeriya ser gundiyan got: Hûn dibihîzin, ne wisa bê çi peyvan ji min re dike. Tu wan xebera ji kûçikan re bidî, ew ê pûrta xwe biweşînin. Carek din zivirî ser Siyabend tû kir ser çavên wî û di nav gundiyan re derbas bû û çû mala xwe. Siyabend di vê rewşê de ma şev zîz bû. Carekê nêrî ku bi virê apê wî di destê wî de ye û ji wê de tê. Siyabend di dilê xwe de got: Xwedayê min, niza ev jî tê ku heyfa xwe ji min hilîne, yan ew ê were min xilas bike. Apê wî hat çend bêvir li ber destê wî yê rastê xist. Axa ser destê wî da aliyekî, destê wî derket. Siyabend got: Apo bes e, bila kes te nebîne, de tu zû vegere here mala xwe. Bes e, îcar Xwedê ji min re û wan re mezin e. Piştî van gotinan, wî bêyî ku apê wî tiştekî bibêje, hêsir barand û vegeriya berê xwe da mala xwe. Siyabend di kortalê de xebitî û kortalê de ket. Xwe li derve gund girt û li çeka xwe ya giran çîpa devê giriya. Çîpa devê dît, bi hesretek mezin xwe avêt çîpa devê. Rahişt û berê xwe da mala wî resipiyê ku ew tevdîr li ser wî çêkiribû. Çawa gihaşt ber derî, çîpa devê di derî de lêxist, wek ku to biteqe deng jê hat. Bi dengekî bilind got: Ez Siyabend im û vaye ez hatime ser ruhê te. Îro ez rûhistînê te me. Ka îcar tu yê xwe dikixî heta ku ez ruhê te nestînim, di derekê re naçim. Xelasiya te ji destê min tune ye îşev.
ریسپی دریه خو آسه کرو شیبای ربان کر هاوار و گازی گندی جرانو سیابند فلتیه هاتیه بر دریه من هر کس دریه خو آسه بکن و راهتن چکن خو هایج خو هبن گندی همو دریه خو دخبتین دریه خو آسه کرن و جبونا خو بپارزن چه دست وان راهشتن و خو خستن پاش دریان وکو لشکرکی گران گرتبه سر وان کتبه تاو سیابان نری کن نکاره خو بگینه وی رسپی و گریا ناف گند گریا تو کس ندید سیابند گوت یا راست من به عقلی کر من او به خو عساند ده خوده جور مزنه هگر خوده جوی روحی من نستینه ازانم به ایجار از چتینم سریوه گاوا کو سیابان مال به مال ده گریا و لدریه گندیان دخست دید کو ده هفشکی ده آگری ده تفقی ده یا بینا جی وکتیه هنا قرش و قال آوه تفقی و پف پزوتان گر گاوک دن آگر به قرش و قلان کد سیابن داره کی خالن دانی سر آگر پشتی کو آگر باش به دار کد راهشت وی داری و کد وی داری کی داره کد ببری وی آگر بردایی آردوین گندیان یه زوستانی کد کادین وان لودن وان آخور وان ددا بر آگر راهش که خواه و جگون درکد حاد لسر کانیه که سکنی خوشوتی تازی کر و به کلمان آف لسری خواه و لاشه خواه کر کنجین خواه بریخ به جوکا کانیه و ششت گواشت و دیسا لخواه کر جارک دن آف لسر چاوی خواه و جارک دن آف لسر چاوی خواه و لسری خواه کر ماده وی لحف دکد هناك آف نخو وخوار و خو لسر تام دریش کر لبرا هناکی بهنا خواه بردا جورا دا ری و هات کد ناف بخچه جه خواه هناك فکی و جهف دا هف و جبراج درکت بری خواه دا شکفتا که تید مینه همو لاشی وی دیش یا به زور خواه گهان دبو هندا شکفته بنا خواه بردا برچینا خورخور زکی وی بو راهشت مسین خواه و هات سر حقانی مزنک شکفته فکی خواه ششت لیکرو نکر نکاره بو بخوارا تو کرنا گندیان دهات بیراوی و ماده وی لحف دکت و گریا شکفته خواه گاهیا حشک یال کل لسر راد خواست بلاو ببو گاه حبکی برهفداری گلته خواه کفن دیشا لسر راخست هیدیکا خواه لسر دریش کر و چاوین خواه دا سر هف جبر ایشا جان خواه نکاری بو خواه ورده بقلبان دا دگوت قی همو پرسیون لاشی بی شکیانه ایشی را جخواه وی گرته بو هر کو چاو من دچون سر هف دیشا گراندا و دجنقی ویجی نزانی بو کو چاوالی بو سبه گاوا را بو سر خواه اینا جی لاشی وی جاند دا وی گاوه سون خوار کو اوی ایدی خسارا کد دا گندیان 10 قات زیده تر بکه جه رجه و شن و سیابند خرابیه خود 10 قات زیادتر کر سون داوان خواره بو کو کیسی و کیجان گندی خواه بخه اوی فلکه لسری وان بگرینه
چەند کەس ji wan li çolê girtibûn û ew şerpeze kiribûn. Kes nema tirsa wî weribûn derkevin çolê. Nav û dengê Siyaben ne tenê li gundê wan li derdorê jî hêdî belav dibû. Êdî xwediyê xwe û navekî giran bû. Nema kesî navê wî berê hildida, guriyê qedê bibû. Keleşekî ku tirsa wî ketibû nav dilê mirovan. Berî her kesî gundî û merivên wî ji destê wî ketibûn emana Xwedê. Lê ji vê rojê pêve hewnama xeribî bi apê xwe dikir. Dêkirina wî de bihirî bû, wek berê li hember xwe dikir. Wek berê li hember wî ne bi kîn bû, bêtir gunehê wî pê dihat.